Assalamualaikum sayangku. Waalaikumsalam. Dengeran ya Mbak Muling. Lihat itu kapal tuh main sukses tak? Pak kacamata riben itu main lisu tahu ede. Wah satu banyak ke nak dengeran pintu bolai. Agak tala lo rumai. Dia lo si runtun re anak-anak tak dibolai. Ma kita mapo makurondi. Mari ngerak ke hatu Pak Idi. Bineku. Maka dek hau ngerangi pintu bola aku ndi. Awe. Oh. Tengeram mua. Selama 3 bulan deng. Kegai lau deng. Ya tu makun rem ya si lawat tu cedek ka nauno. Ngedek muka lisu. Iya jamang manang jamang ngedeng. Usaha sunga ko anak mo dem kami te pamula ka mangi dan dek muka mita ka. Mari ngeramu ko palek masa ngalemu tu. Yuk tongan itu palek idik dan di. Idi itu sedin di napa ki engkahe karena seding ada paku tulok ding kalinga elok ki sedin di saya sayang aga di saya sayang oh kurang kasih saya kau paling makunrero atau natuke lo ba pure moko nama saya mita ko aga na tu di tayang ding kalinga idi neneng dek tong tu gading kalinga de cekku pura kak matelepon di beti na de ule macarita ya mitoro pak gosip na lo tau ro sembara si kapagan na fodako tu muliwa tu dita tu oh selama kau intelung pulan dendi napa ki cici matelepon ya sira mau bahas ti cenge ajak mo tulim mani tanta betina na edi alena tulis tuluk ka alena tulis pareka andre kutuo alena tulis pareng andre gada na tega ki sakite matalo atta dai sakitai Wendy joka kak rumai de usah dibelok mas susah ko liwa palek salahku adam pengak diku Pak Nabi beri kak roka pas setang aku mapak kuro joka kak rumai Yero palek ko dek nata terima kak rencana lo sompe di Malaysia di jadi lawak rumah lo kak pamit waseng terserah di deng lo kilo tega lo kilo di Malaysia lo kilo di Thailand lo kilo di Amerika lo kilo tega terserah di lo majama tega sandiwaraga sih tuh lo reka deng sandiwaraga sih deng ngerangi deng tanya apa dicek deh kata roh tak tanya apa dicek deh kalau tiga kilo lo kurang di bawang kau ini telung pulang napa kau engkau kau murampe sih lo lama bela kok nih tuh lo kak lisu nah ani ke mon rena di boleh kata aja nak roh terserah man yidi lo ki macoy dia lisu di boleh to lo ki lisu kain ku di makun raya terserah yidi pacoy manika halisun di bolata pak mabelan rena kon japa ka lisu heo tangga beni ni pak beni nak siwenin di hao neng ajak melemah ajak lang suri lo bala bening suke nih lupai ajak melemah neng neng pura bantana lo